Manipur President Rule Tha Taruk Makha Sangthanaba Parliament ki House Animakna Yaba Bikre Manipur Chalairiba President Rule Mathang Chahigi Lising Aniga Kuntaruk ki February Tarahumdoi Pauba Laikigani Haiba Pausing Pau Sika Mari Lenina Oja Aikoigi Justice Committee on Anglo Manipur War 1891 Martyrs and Freedom Fighters of Kanglaipa Chairman Jaychandra Konthozamna Phungdokibada Karigumba PR Lengakna Leba Kangkho Chairak Labadi MLA Singna Tekchak Pugadabani Haiba Wafam Aduga Amuka Ekoi Minister of State Home Affairs Nityananda Rai na Phungdokibada Manipur ki crisis communal crisis nate High Court na thokpa order amana maram oiraga thokpa crisis ni haiba tongan ba pawa sinyoja overall oina pulap yengbada oja pausing ase kamai ni yengbeza Tajida Manipur da President Rule Hujiki la ibangarang Rajya Sabhana mamang da Lok Sabhana resolution ji pass tawraba matungda Rajya Sabhagi constitutional obligation haitare magi statutory oiba magi procedure ne aduna ngarang si amu hanjan nahandagi Rajya Sabha da puthokna bagi matamdi tha dana lakpane adubu jikjathariba Parliament ki proceedings aduga koigi kari haitare special intensive revision and electoral roll gi kai Bihar to bujina maram werga Rajya Sabha da su charang ni baje dum thoktana issue mayam ji khanaba ngamdabagi kari gi leiba marak sida ngarang su yamna charang na ringai gi marak tu dani hujiki Manipur da President Rule 2025 ki February 13 dagi thamakhi badu tha taruksi August ki geno sida 12 ta magi Thataruksi Hendokragadi amuk ya adugi mamangda makata na further extension taugi habataradi constitution gi ayaba ki makha matung ina Rajya Sabha gi haibadi parliament ki board houses na madu approve taudragadi sangdok payadabani na madugi sangdok na bagidam Rajya Sabha na dasu khanare ngrangji pass taukre aduda hanjan na tum hairisi tongan ma narrative ni Manipur da laiba irangji haibade koina loina khanaraba 2023 gi May 3 dagi thoklai berangsi ngahak leragana atopa narrative ampiba ngahak leragana atopa narrative ampiba hong dana sumlak paji lai adubu mamai tangda nahan gi Lok Sabha da Nityananda Jiki resolution ji move tawda ju thamisi hai thokri berangsi koi gi Manipur gi High Court na schedule type ki matang da piba order amagi adugi judgment dugi order dugi directive haitare adugi makha talakpadagi irangji tholakpani haidana adum wan thoksi piba haitare adu pirisi si hoi madugi wahan thoktu pire aduda piriba wahan thoktuga actually moina hariba ngasagi kuki jo jingjina hariba jingjiga madu kadai bawba chummiba lanba mayamna loi khangnaraba ngaktani adubo sidai yengba yaridi Bharat Sarkar gi haitare Government of India gi narrative singsi maramji hongo halergana communal class ne moharamba halergana mu jiki schedule type ki issue sina maram moirgani High Court ki order sina maram moirgani haiba adi mamang da Governor Winisha Wike leiringai da mu mana illegal immigrants singi masigi keno je haigre adagi yanan ba 2023 gi irang ji thoiba chahi dumakta da parliament ta adum Amit Shah na thamgi baji Myanmar dagi changakiba koigi kuki gi lalhoba kangbu khulai baiba kangbu kharaga moina changchalakpadi irangji thokpani haiba adagi amukna asagi sidi moigi historical oiba ariba matam dagi adum moi kanglup masian ji nuksina dana lakpa adum halitana phuna chaina ba hana dana lakpa kangbuni haiba adubu realistically yankanda historically yankanda di Kuki haina khangnariba kanglup sing asiga maitai gadi kaidongoi desu amukta khut thoknagi bagi potsu mamangai damta lai hidri even hairiba 2023 gi May 3 gi jina ahan bo oirini aduna sidai sida koina yengba yaridi kaino harkanda masidi President Rule si thamnana bagi miyamda aduga house ta maram ama natraga maram ama pida yada bagi piba dongna tawba haitare maramdi piriba maram singsi consistency ama ekoina kaidongaido uwa phangdeba nghalera nghalera ngang tawgi potche dum tawbani na aduga thamaiba President Rule sidi ekoina yengminna ba yari di karino haiba matamda hanjen asu top keno sing da jo ekoina dum haina dana laaba discussion jing da kaida
लाइसे कहीं है कांदा इरांग जी होबदगी हेक होबदगी ngसाई कुकी जो सिंह हाइदना खंगनरिबा कुकी जो हाइदना खंगनरिबा कांगलुप हाइतारे अदो कुकी जो जी मोगी मनुंगदा अमुक कुकी जो हाइबा नोमेनक्लेचर जी यादबा अचौबा ब्लॉक अमा जोमी हाइबा मपुंगैना पाइटी जिंग करी जिंग मयाम जिंगसिना अमुक हाइरिबा कुकी जोगी नोमेनक्लेचर जी दे अमुक सिंगनरिने अदुना कुकी जोमी कांगलुप की कुकी बोयरो जोमी बोयरो खंगनरिबा मयाम जिगी कांगलुप सिंगसिना 2023 दगी हेक इरांग जी होरकपदगी सिगी इरांग जी थोकपदुगी चथरा कांदा मोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड दु तौरखिबगा लोइनना लाखरिजी चीफ मिनिस्टर बीरेन जी लौथु अदुगा मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थमु हाइबा पोटसी इंझलगा अदुम लाकपनेबा अदुना सिगी जी लाकपनिना इरांग जी कल्लिङै कल सुम कनबा अदुगा सोमदा सागी मोइना लोइना इरांग जी कल्लगा सिदैसिदा अमुक सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंचना बफर जोन की थमजलकपा अदुगा चिंग्यादा लोइजिंग लोयादा खुंदारिबा मैतै जिंग असिदा हा लैतना अतट खम लैतना लंदाबसिना लोइनमक खुंजाई लेचाइदना चेनबगी करिगी सिगी अखोइ फावबने ताबा पुंसी अमा हिंगबजी कनामता ngamnadriba मियोइ लिसिंग हुंपु हेना लैबदुगी मनुंगदा खरा अमा अखोइ हंजनबा होबा यावरे अदगी मियोइ चनी हुमद्रा हेना लैगिद्रे अदगी कुंथाइ थोइ हेना हुजि अखोइ थीबा खंगदना लैरे अदुग सिगी मयाम जिगी मरक्ता मखोइगी डिमांड जिसु लाकपनिना सिदैसिदा इंडिया गवर्नमेंट उबा मियेंग सि करिनो हाइबा मतमदा मसाइगी मोइना बिरेन चुलोकथो उ हाइबा अदुगा अदगी पीआर थमु हाइबागी पोटसि मकन इंझलकपनिना खरा मखै साइगी हाइरिबा कुकी मिलिटेंसिंग बोइगेरा कुकी जोमी हाइरिबा कामु मयाम जी नेगोशिएटिंग टेबल नमदा पोरकनबा यानबा होनबा मतमदा मसाइगी प्रेसिडेंट रूल जी थमदबा यादबदौना तोरकपगी फिभम अमा लाखिबा अदुगा अदगी बिरेन जो दुम लौथोकपगी फिभम अमा लाक्तना अखोइना उग्रिदुनी बिरेन मसाना वॉलंटरी रिजिग्नेशन तौबगी पोट नत्ते मा दिल्लीदा चलगा दिल्लीदा कौदुना चलगा संबित पत्रगा लाकमिनरगा संबित पत्रगा गवर्नर की राजभवन दा चंगगा डिजाइन तौखिबगी तेन रिजिग्नेशन पीखिबे पोटु मयाम लेरे अदुना सिगी प्रेसिडेंट रूल सिदी इंडिया गवर्नमेंट ना पाम्बा पोट खरा मोइना पांथोकनिंग एजेंडा खरा थबक ओइना पांथोकपा याननबगी ngसाइगी प्रेसिडेंट रूल जी यामना वाना पुरखिबा प्रेसिडेंट रूल हाइतारे मरमदि कैगिनो हायकांदा प्रेसिडेंट रूल थंबा जे भारत सरकार बु हौजिक पाइरिबा अचौबा पार्टी बीजेपी की ओइनादि ममाइ सोपा मनेबा बीजेपी सिना सेंट्रल गवर्नमेंट से पाइरे हौजिक यूनियन गवर्नमेंट से अदुगा स्टेट सिदा जो बीजेपी ना पाइरे अदुगा मखोइ मसागी जी सेंट्रल गवर्नमेंट सिना पाइरिबा बीजेपी जी की गवर्नमेंट अमा मोइना लौथोअगा मदु सरकार से सेंबा ngamdadana सरकार से लेहनबा ngamdadana मसागी प्रेसिडेंट रूल थम्मे हाइजी मखोइदा इज्जत सोकपा पोट अमनेबा अदु ओइरबाउदा मखोइदा बीजेपी दा इज्जत सोअजु सोना प्रेसिडेंट रूल थमग्रिजे करिगिनो सिनेबा मरु ओइरेदि अदुना मसागी मखोइगी एजेंडा खरा पांथोकपदु बिरेनगी सरकार से लेना पांथोकपदा मदुगी खोंगलौप लौबा मदुदा ऑब्जेक्शन जी कुकी जोमी कांबुदगी याम कन्ना येटपा लाकपा अदम सोमदा मियामगी मरक्तगिसु साइगी बिरेन लुचिंगिबा लेरमिबा गवर्नमेंट अदुना मियामगी अपामबजु थुंगनबा ngamdaba इवन अखोइगी कुकी जोमीदा नतना अतोपा कांगलुपसिंगी माइकैदगी भाउदा साइगी बिरेनगी गवर्नमेंट तुना मियामगी अपामबा साइगी तंगदु लेताबसि पुरकपा ngamdrabaniना मागी सरकारदु यानिंगदबगी पोट मयाम अमगा लाकपा खोलाव मयामगा लाकपा अदुना मरम ओइरगांदा मदुगी प्रेसिडेंट रूल से पुसलकरे पुसलकिबा प्रेसिडेंट रूल से पुसलागा जो साइसिदने अखोइना येंबे हाजी बीजेपी की मागी नेशन फर्स्ट अदुगा पार्टी सेकेंड हाइबा नेशनल इंटरेस्ट का पार्टी की इंटरेस्ट का येंगनरकपा मतमदा पार्टी की इंटरेस्ट दी लेंगा अमसिदा मणिपुरदा दुम लैबसि मोगी पार्टी की इंटरेस्ट होइदुइनेबा अदुमकपु मखोइना उरिबा भारत सरकार न उरिबा मागी नेशनल इंटरेस्ट बीजेपी न उरिबा नेशनल इंटरेस्ट तुगी मियेंगदुदगी येंगाकांददी पार्टी की इंटरेस्ट तो कंप्रोमाइज तौरकांदा प्रेसिडेंट रूल से लाखरिनेबा अदुना अदुइ नाकन अमरोमदा अमुक प्रेसिडेंट रूल से लाए हायदना डिजॉल्व तौथोकांददी पार्टी जी पुलप मागी लैरिबा पार्टी की केनोजी अमुक पुरा सिगदबा अदुना मधुसु पार्टी की एमएलए सिंगसिसु खरा कनबा अदुगा हयेंग खुदोंग चारे अखोइना लेंगा अमुक पार्टी की लेंगा अमुक मणिपुरदा पोरके हाइबा तारगदी मसाइगी मधुगी खुदोंग चाबदु लंबीदु थदतनबा हाइदना एनिमेटेड सस्पेंशन दा थमगा हौजिक्सी प्रेसिडेंट रूल जी लाए था तरुक्सी अदुबु था तरुकी प्रेसिडेंट रूल सी थमइबा पोटसी मियामना खनरंबा प्रेसिडेंट रूल ममांगदा लेहिबा प्रेसिडेंट रूल दुदी ओइद्रेबा हौजिक थमिसी प्रेसिडेंट रूल हाइतारदी प्रेसिडेंट रूल से गवर्नरना चलाइबा गवर्नरना लेवाक तु ngaकदोइनी मागी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट
मागी सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट रूल ने अमरोम दा हायरकांदा अदुबो गवर्नर ना ngakpa jum tamsida president rule ayambada tawnari si advisor mayam ama thamakanda advisor ahum gumba je do minimum thamnara kanda lebak se ngakpani adubu hairiba hujiki president rule sida di advisor ama ta haptaba direct president na tawraga magi bureaucrat officer mayam ama tawraga adagi halitana man unari si army officer sing security ki official sing aduga police ki kai mayam ji am toy unare mogi suggestion mogi aduna yam toy na unari duna ta idi kaino hai kanda magi lebak singa po matamda military ki amadi police ki suggestion sing ji yam lowe ji dum imply to po ni aduga magi bureaucrat officer sing mayam ama chief secretary dagi kai de hauraga mayam toy na unabagi pot aduna hujik chandhari ba president rule si karino hai matamda ngai gi sagi military amadi bureaucrat ani jigi kaino jina feedback sina aduga makoi gi cooperation na chalaiba president rule ne ba hujik manipur da leiri se aduna sigi president rule manung sida ju thoidok pa hoi sagi violence ki hekta direct confrontation direct violence ki potu de khoi uba phangdre koina direct violence ki pot si handare khara makai direct violence je handare hairaga ju indirect violence ki poti leita haibadi indirect violence hairaga de koina kaino ha da koida mentally khoi da ngasi bawa peaceful leitriba kanamta da si indirect violence ka tane masak udaba aduba khoina di tangdu leita na de khoi gi wakhan pungning leita na hingbangam da pot si indirect violence mayam ama leiriba aduna sigi indirect violence ki pot si di indirect violence ki pot singji ko halaba matam du dane ba ngasai gi mana peaceful oiba lasting oiba peace ma porakadori ji aduna sigi president rule jina karimata porpa oju phawbada ngasai gi direct violence ki kaino khara handan banata bana thoidokpa yamna porakta banina sigi president rule che amuk laksalaga su miyam gi apam ba chidi huju phawba phangda ba miyam na pamidi akhoi ngasi loina mak central valley manung jida phajal kanda thamma kanda akhoi na ngasi indian citizen amoina sagi national highway da chatpa ngamdabagi ningtamba pidriba adagi kuki jomi singi hairo kuki jomi singna chu imphal tamna lakpa ngamhandriba sumba situation mayam se si gije hojiki president rule jida kohon bangamdri aduna amuk sangdore ibasida president rule ji kohon bangamdadana miyam ji hena khoisauna rakpa miyam gi pendaba ji hela agadi haidana ninga sagi koigi anglo manipur justice commission gi kaino naga phongdo iba se moi naga joychandra naga phongdo iba wafam je haibadi miyam gi apen baji tha taruk sida chu ngamandadana amuk another 6 months se sangdo kan da chu madu pelan mangamak traga da di khoisauna ba miyam gi khoisauna badu phudorakpa matam da di madugi phudorakpa dugi thola iba eno singdugi kari haitare magi teksak tu madu government na pufam thokpani haidana thambani na ai tumai thamjaki